for me mo bibi akwa ediba attention TV eso ani emre aso say a day attention trading issue dwumadi no eba besum me say social media handles na busa for like it, comment na share na for ho nyama pa attention for your war edema oh my Ghana Nsam sisi hey Debia dia chi ade sen nyina attention for your tinsem Ghana for so your tinsem any sense ye de ani ekopie eye Nsawam Adoagyiri abusafo man body ni ya ha na mga che some de no ko school no I it's my school your school is my English your English no I Nsawam Adoagyiri ani ena eye papa bia wo kame ye hwe ni age ha ye hwe ni age be 55 years ani etuo aka no any same or to US and say ni nua ba ewu no ba pe ni nua ba ye oh and am yankasa me papa lumba beka je say me yaka kwantio me ai yesi ontwa na nimre fie no yaka kwantio na sa papa yi ba ya ani obe ni nua ba ye boga pa o boga no fe o the who coming age na be 55 years ani any say yes say Nsawam Adoagyiri honom no ani ye wo ahemfu asa ahemfu nsensem bia eye esoro ene efom ahenie we na yes esoro fo no akọ eye bu akwa hene honom eye nana osagefo amoatia honom say ye de ahina ba ni se nana age no waye de wese ne hene to mo ba na efomfo ne se he na sa ni we ni wa ya hini dadom na ye ntokwa kike ntino etuo no bi atututuo na nya se bia me target se we de me de kwa ko boa mansanche me pa se ni ogina camera na chiro di tuo ni be bon debi obi atututuo no bi ani target he be bo abre wa abo e be bo ni maami abo ti we na ga bo ga yi chese ono de be ono onim de akwa sokra wa ba ni nya ba obaye ni nya ba yi enetu ekoka na chese se me ne mu kasai watu anananom ewo ense do enye ono nkwa na wu ye o chese eye boga yi ka ho nipa biensa ena ato anananom ewo ense do adam moment onom na abusuafo ye ko bi na ye anase ye ba bi na ye anka onim sa obebam onko na chi bie ma anka de no ntimi mfa sika nya de ense ndi abusuafo so o monje na momfa nye eye but onim se ni chocho mutwe ni nua ba ena ewu ene so aba be hia ni nkwanhye ewu yo abusuafo areho sema ese wo Nsawam Adoagyiri eno no oh ye mabusuafo ni nyina ye akọ esa mo hyeden ani attention fo na ye kasa ye mo ye akosa mo hyeden yaw mienu cause anya say nya mesre ai areho sem ye pa yaw mienu mo de hye da form na ni nua be man so mfira kwantuo mo meye yi a onu susu tim ye mo ye akọ omo sanhye den nyame na de ma onu ankasa nso na eje aha ene bebe ma kwan ama ye de attention twani ni hwedwumede no aba na wieye me am de beso mo ne de am je so ani aduana this year akoso ase wa ampa for bracket o me say social media handles like comment and share na for hu ne pa attention for your war edema oh my Ghana and it's all pesi ebo udwade hu de rede ma wa pick numbers dey go screen na so na ni ndi ngisamadi makra